Ngokugwata ugeni ikire Nteto chetu cheru Ithatu na Rweri tariki 29 mweri ni jwenana mwaka ni jwa 2023 mbeta MAUREEN KINYA mona neto mathithio MAUREEN kome amana Nteto ira nkureterete ni MCA Caleb Mutethia kugati uma MCA bakuthurwa kabakariritwe ni ngavana ndi Mike Makarina agarukite kawira Mwangaza. Igembe kugaukana gatigati bamwe bakioneka kwigika mutumantu ithinke na bangi kutetera ngavana kawira Mwangaza. Mwenda gataya guchumiria gukana Nteto ira iragwaga kwenda muthomi njuki engatwa gitene onde akariba Tharaka bachumirite kwariririo ntubu. Mwiri jwa ntumurume utikumenyeka gutiri mwajwererete murone jwa kathita rukirirwa na Arua. Ntuku egoro MCA bakuorotwa ni barethirito bagichumiriria na kumeneria baria bathuri bakiuga MCA ba ibakarirwe ni ngavana Kawira na nikyo gitumi gutiwe wabo umirite kwariria nkuchanio gatigati ka ngavana na munini wawe mutumantu ithinkia na ndi ntuku ya Narua MCA wa municipality Caleb Mutethia na ugite bobote uma agitaririria kinya kethirwa ni bathiririe ndwa yao na Kawira bo bageta na mbere gwita ngugi iria banenkeri ni katiba ya kuthuja uriti ngugi bwa obisi ya ngavana na bwa kariba mutindwa ni bongerete kajukao na kuga Meru etitite bwega. Riboti eje thuraniri ni Muthuri Muriuki. MCA wa municipality Caleb Mutethia na inashumiritie na kwithura muno kimeneria MCA bakorotwa paroko akita bethe bakiuga MCA barabathuri na kura kabethe bainyiritwe ni ngavana Weru Kawira Mwangaza. MCA Caleb akiuga uju recently kanegoro ituronete nominated ka colleagues bakwa barari TV negoro be castigate elected leaders ukira thatu tiukira kagita kala twenda ikwali twarire na mumiru nonere twaria. In fact, we are the first government ire impeachete governor. Thatu kintu kira tukwenda anture ne chetu tractor, itukwenda roje, itukwenda mwananchi itirongoge. Adira njira chetu ichikobwa, ada mwananchi na gwitongoge, nova site yetu itukwona nite tabwaga. Ndikona mturongi okuga thatu tukira thatu turendi gwitira mwananchi ngoge. Na kiyo to gwita kuringana kale bukirekera ikabata ndikutigira ngo ichi gwitika no tiko ikarigiria mbeche merito matomwa ukeja kwitho ichi urite ku supporting governor tikuga tu supporting governor kwithwa kwina misappropriation of funds turuga tu supporting governor to achieve the goals ira to atariri to make sure governor that we projects akuga na kwenda thithiria Meru nyawengo na kumbo me achieve atha kwi funding akwenda kuma ke executive kenda ombo tumira ne bati kukurukwa ne assembly to ategera sheria uni tumiribwaga kete tumiribwaga so in the course of time ala kubati kuda kuna checks and balances tutiruga assembly itenayo ituthithia the checks and the balances. Amna bubu agwite kwenda githuma gikingine na county ya Meru na kira ikabata ni atongire bonthe kwija mona kwaraniria tiketa gutwa mbetere na urampombi kuromba no twina abunge betu pa national government twina CS wetu wa agriculture twina senator wetu twina governor wetu. It is time leaders face each other twirane uma na tha kuyogu kwithwa kwina thine kwira na uma. Let us seek an alternative. Nyada ndiri guchwa national nyadiri gashagwo tumuchweka hitwa na thatu areta thi but mwananchi atibati kumia at the expense ye atongeria beruja na kukungi na ku ndene mutinyo kangangi tukerania na akari ibuthe bena uge bubu kimathoya gwitana mbere ndene county ya Meru na ndikira tukwenda itukwatanire siasa icha kwathura na Meru tutikwenda yu batu atubegembe ne antubetu na itubendete muno na inya antubatigania no tubendete eni na ndikuntu kwithira munyana ka mpuru no Tigania eja gututhurithania Meru through mutuma tutitikiria mantu jau na batu tukiendelea gukaria thirikari ya mama na thai turi aria tungenti muno guntu itukona batu future yetu Meru ikwenda kuthukangwa ne antubairi batatu ketheri bare Meru mantu jao ibatu ekanya thai tuikie Meru na mbere na itukumenya batu twina mama Meru igeta na mbere. We must make Meru happy. Turaito siasa toto nini turetinia antu katikati ni area tukuringithania mtu na munini wawe tuntu arabu umete kuraja muno na bati kusukuma njira yu betite na njira njaga tuntu umete kuraja muno na araba kinya monka bona giti ne bata kuchania be giti ria bata na giti
Nenya tule cia tunini turetini antu ba kawaida bara kwenda kiu kiao. Meana tambiro aya rira mtu na maendeleo ile bakaeleya ura bomba kumuita ino ndo maendeleo jara kuthithia ene no ndo kuthithia maendeleo ukomba ukara withitwo na au no ndo maendeleo kuthithia utumaira mbeca Meru uri kwenda na jo tukwenda batu etu ene ba Meru baka uanga utenguanga bakomena na ngambi batu tukwenda kumenya Nteto yu batu kira tukwenda kumenya ni ngui yethire ikirite kandene ya Meru County. Oni kira bo bakoro batika tubakugurio ria matikuerewana to ria matikuerewana gutigo gigwitwo na ndi unda aroba makare ndiguru ore makarire magibanga thirikari mebairi masovu icio ciao kenda mobe gwitira wanaici ngugi na ikawira kabaka gwatana na munini owe no ntwara tikiria munini owe bakwatana ile ngui komba gwitira ndene Meru. Ngiripotera Weru TV mbicha muthuri Murioki. Atongeria bambe umbithi kumegembe ni bachumirite na muthuro jo munene gucokeria ngavana Kawira Mwangaza nyuma yawe kuga igoro mutongeria urio kwenda kunora abati gukaranja akarugirwa ni mwekuru wawe bakiuga miario eje irekeretwe kiri munini wa ngavana Mutuma Ntwethinkia ni untu boria ugire na atete kiro inyinge kumania na kunyamarwa ni ngavana Kawira bakiuga miario eje ya Kawira ti miario ya mutongeria kana muthenjeri wa Murungu barienda nande bunge bonthe banyambene guchumiria kurungama na Mutuma Ntwethinkia onde na bwakari bange bamenerete Mutuma bakiuga ni murongo na abatere guchwa uria bagacokanira na ngavana wewengwa ate gutonyithia antu banyambene mantune jau Dennis Mugendi katutaririe. Batu tuti tayari kuandamana ni untu ba munini wa ngavana Isaac Mutuma bakimenyana na ngavana Kawira Mwangaza utuweberite ijiri migambo ya tongeria ntere ni isia igembe ario Moses Richoro nyuma ya kuma ntiri kuga bari tayari kuandamana na kutetera Mutuma. Kawira Mwangaza aita uza Mutuma Ntwethinkia kuте munyambe nerite. Kawira Mwangaza aita uza Mutuma Ntwethinkia ute antu bo akarite na bonde kende tuza Mutuma Ntwethinkia ara ningmetioke katiba yetu iritikiria ukienda kuromba gite ngavana uswe ndipiti uro kwenda aithire ari mutetheria woku okisiasa wo ndone Mutuma kala gitibi nero utomantire akiwa nyambene tukandamana ati twakaranga Meru nikarite kankwenda mukwira mukuru na siasa itena meri mundu atogoma sheria ibwa karia mukuru no ntuba number 1 Kawira Mwangaza baro karande na Mutuma Ntwethinkia agreement era bandikandira Mutuma Ntwethinkia ya mandiko ane muromo mukuru atimenya mna munyambe na atimenya bila bete bane bete na bongwa ibongo bakarire nthi na batu bitoko na Meru ni maendeleo ugambi bwawe buri ngwataniro kuonekana na witi na mbere kuthithika Mutuma Ntwethinkia bete bakarire nthi na Kawira bora agreement bekanirira bamethingie bongwa baritira Meru ngui lakini batu kwa mantu anga munyambene anga mutiania anga mantu movement batu tena movement totena mutiania totena munyambene nyambene ikirema batu to na Meru County na bunka mtu metetiania kana mugembe wende Meru mwe na Kawira Mwangaza aitongaidia Meru County are mu Meru ko wende wo kwa nyambene kandamana nurongo ko kurongwa antwa nyambene batati yari mandamanone antwa nyambene bati yari kuthurwa ndoi antwa nyambene bati yari kujira babara antwa nyambene bati yari wakiro irasibe na school iyo nyongo tukona batu nawe MC watene wa Kithi David Kaethia na tongeretie njuri ya biashara mushine mawa kumurika munini wa ngavana Mutuma ureba kugikigua na utebu atethia na bungavana Kawira Mwangaza kana atethia kinyaka libamie na iji imtu yawe aki atesi antu te Kawira Mwangaza wena thina ke thirikari ya county oro na thina ni muntu wetwa deputy governor yawe mheshimiwa Mutuma Ntwethinkia na bia tumatua thina ira nio turua aina thina no ntuba kwithira umuchunguzete na tuchunguzete mantu ara ikuo Mutuma na kuonania ae muthao na ae mukwa na kisiasa bora mbichie na bora tuichie ithara kikario kithaka muntu ichitaira ae wengwa uteta kwarererua uteta kubagirwa Nteto ni wengo karungamana mauru yaku mwanko kuonekana kwa tuika mantu yara ya kuendekana no kuonekana keyo na kinya
ukaomba kukurukira mantoro kuthithia kwichureria heshima yaku. Kawira Mwangaza nathire manto manene akwa eteke deputy governor umete na wari prison nawe yawa munene kiuria gira tukwenda kuria mheshimiwa deputy governor utethio boku ke thirikari bwithirite bukari atia arambe buri mutuma atibua na bate kuigana wekinya anini bari akariba nyambene no tau akariba kego ya ntobo chio bamugiririte mbu bakiuga imtu anjare nkutharu atabatethia kinya anini kana atethia ogukua bana bantu matote kwenda tekatori mabu mutuma we tekatori mabu mutuma to mori atire batu to gari yanto bakiegoi itwethiretwo twena misiba nturene muno ya muthakora weto wasunirwo pikipiki ura watemangirwo ni amba mama na atumanire muthakora etara arareterwa kitu kindogo mutuma loitura mwana mutuma na mama nore ko bati kwethirwa embere ke batwe otua tikinya bo batitigi nyuma kuga batiki mwena nto ithinkia na indejere kuona ndwera yonthe ratura kukumakuo kumare impeachment yejere bwana ntwethingia kuona kawira kuimpichwa negere yani mathwani ya kuwa noa engavana kawira engwa ende wana aria na rewetikia mbua kuma ngavana ku batu tukuona ndwe nyingi ye ndejere kuona intwethingia ora mekirite ii ni onde iria karibangi na boba asiumiritie kumeneria ngavana Kawira Mwangaza ngavana bati kwithira ye a symbol of unity bati boto kuona ni rumi kutharaua the elected leaders na bati kumenya tiwe ngwa twamutarite Kawira wetale mutuma ora rumire lakini nukinyite ng'ang'acia aturi etukona titera mbere mwembe deputy ngavana kurwa itera munyeto na rafa muriongi wa urirwe na wakarire tutetera nwe mutuma twethingia aurwanwe ko anto beto the elected leaders the MPs Honorable John Paul Murigi Honorable Dan Kele babu dai mutuma ko urwa next it will be you ko batiri utura kimacho bukathetra one of our own batu tukua wambe budia tugika wira no ntu ibirwe kinyobisine ya wantu baraba ingiandikite ni antu wa family yawe na batu tutewetigiria muntu ethire na antu wa family yao bisine no ntu bisiete muntu mu yantu bonde no ntuwe na kwone ni mushijwo etrotethia atetrotethia Meru mutuma katutarite no ri au winchamba yetu no waikwo kwa mbere kura turokunigirite tai no aburire na itukumea bote amwe na ngabana goku kwau waikwo kwa ituromina uwe na ya yonthe yakendekana kethe maandamano tukandamana Meru yonthe no ntukure itwe twaringire na itwe twabwikire tutakwenda kumeora bwa watanire bukiya kibatu ndubura ire kibatu bwibeto Dennis Mugendi Weru TV Igembe County ya Meru. Musiasa Mike Makarina uria ntuku charua aronekaga gutetera na kugwata mbaru ngavana Kawira Mwangaza ntuku ya narua ni amugarukite na kuga Kawira no mwankaro mbeorekeri ni untu bwa kuthangikia munini wawe mutuma twithinkia. Makarina ni achokete atuma mukana kiringavana ujo na kumwira kethira ageta na mbere kuagira mutuma gitio ni amenye Makarina agatongeria mibango ya gwikia rwaria rwa kumwingata gitine. Ni achokete amuria rombekirira na ngerekana kuma kiringavana bangi ethirwe akithithiria Meru mirandi iria erikete tekuweza na matres na mandibuti yake. Boniface Mongera na Nteto Nkuruki. Mike Makarina urani muteteri okioto kia mwingi na ashimiritie ntukono na gutetera diji motumonto ithinkia kumana ya kunyarirwa na konorerirwa mateso kura kwa gavana Kawira Mwangaza no muthithiria mama te ya kuona ndibite gavana onge ukari umweya age agoyo onge inkobi baro auro nkobi atetikia ndwethingia ariwa tire ndiete nkare thina mwanka ngachenga uti atura wito obicie mama kuria mama ni tetete mama no amwirire siasa ke naita kwa mwekuro wakare iria nyire ateta kwa mwekuro wonto athuri ke buthuri na kure mo baile ndwethingia athuri ke sheria ate thuri Kawira no ntonia ngo kuromba warie miario ya gavana
warie meario ya bishop, warie meario ya muntu kwenda gukiria Meru, reka kwaria meario yotietekia no tikwa. Makarena arenderea akokinyethorane thito akiuga akambire gutetera gavana Kaira Mwangaza na aria kuthithia bubwega nande watete heri kwithirwa akiona akinyiria akimutiria ni nyagita nkingo Amero mono antu bakumoroterwa nyambene kukethira kawira ate apologize na aria na njira ya gavana na aria ya borato mo support to mwere to amwangwe nafasi yawe kuruta ngwe tukanjiria mushakato yo muruta nyambene yandike yo gesign na ininga support yau eyo gesign chakwa toteamo na gavana ora egwo ndene nyambene mbia jeto jato Meru county na aria ona ya imanto ya maumo anto ibanoi na gavana anto ibanoi ane tawenda werowe bwana jabona obotingani eshoka kameneri antu barba kudro beringaringa mpe nenyankemi banenkero makobokobo na mirengeti ari akobole bedro bekunuka medo nonto kaunti winge maendeleo ja mega jaki moto ja kudro yidhikanao ende Meru ninto bitino tedio bikonenkanirwa royo kila muntu akanja kura mirengeti Nairobi seneta akaura mirengeti MP akaura mirengeti women rep akaura mirengeti na mandributi makari na ona kanto konthe tokaura mirengeti toka na Meru imbi wareria renge wowe i project ere ko uwa wonda to handle nation imirengeti na mandributi ngavana acho women rep acho mirengeti MC acho mirengeti tobe na mirengeti kethe na Meru ekwenda tuithe toranere no mirengeti icho kura tokaromba kethe icho tiatoma warakia kivuri ote muntu mbo kwera support to agwa lakini wacha kivuri mantonto thingi yo toroma na ye toroma mwanka korone atokwera na kiria nyambene baria bakwika gavana Kaira Mwangaza akinyairia mutuma ja kwangerekano daktari Kaivia na Romono Mwito Makarena ebera bashokeria kwe shora karontimia chokera oterwa nchero kinyabo ketha boy baile baraba kurwama bakyara kioma community ne kuona na ambwire kinyo atora kurwa mutonyo kwe kendo uri akiu kiute no yutethia inko me anto baba inge baraba ke kawira na nyawe no mwire baro kuona ba ukathorwa anto ethingia ikiukio baire tete muntu kwira uma iya woni utega kwenda kiwe inya chiringi na tarara ngwete inya chumuni reka na anto ethingia osabai ngweku na yetembere na inyacha kuito mwira uwezi support mtu ambaye ana mtu yoyote ambaye anamfuata nyuma yake bona ubwa kenda bwe 10 Makarena ithumbira kaugatiri batu kutokorwe imbinga bana abwethetie kirombo tonga wiki uwe kikyo ngavana eto abwethetie oteke wikia nanga weta arume ito bito togoroe to woni kwa jandruma ya mwekoro bokareka ndo kwa wiro tia nanga togoro kwanoe na ikwa intomolome bibi nyuma moka kerumana ona kitomolome getia mayo no ina na bare no ina mwekoro nyomba ko kera to kuwa itwaya neshima ketha we ngavana no rarukire no mwekoro ukare ya mwekoro wekoro yani nya watu to arume twina mwekoro ndenda kwa na example twina zezile mbarire ni ngo imuro wa magenjere ne to kari ambita my brother bukari ukona mwekoro no kwa esimo tu na oka mami ongechima oyeta ke wa iguru bukaya neshima lakini ekinyage gawera ona arume ya ntutekyo kinyo mu support kinyo mu bwethairia ate kuona ya mtu ona no ena ntu nke report ranto Sheru TV kuma yakingina ngine kineke mushusho Nairobi mbita Boniface Mungera Itana mbere na kurumira Nteto chetu inchokerete nyuma ya kagita agate kuraja na Nteto nkuruki auga no gocho mabati ja Kinandi ya makamu jare na ankanya na original ja kuimba nyombeku Raino Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya na ja na magurija kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raino Mabati Limited ere kithoka njerene ya gweta boroire no gure mabati original ja Raino Mabati na jaga ukinyera arakunde ore ndigurone Kenya.
kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raino Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainomabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raino Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Kisimani Eco Resort and Spa Limited ni hoteli ya kinande na ya kirathi kia iguru iria omba ukenere gitaria rutha uri na nja yaku kana core aja twina kenige kinene obwega kira kiomba kunganira antu 500 kiri kiatho o kionda ja murano na kinya mucemanio turi na nyumba cia micemanio cia kinande na kinya turi na nyumba inge indongi cia kuthire biatho ja birthday na kinya nyumba cia kumama cia kirathi kia iguru aja Kisimani Eco Resort twina guntu gukwega kwa kugura mantu mwanya mwanya ja nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na kinya guntu kwa mishetho ya twana ruterene rwa ruginabu ituruga bya kura bibiega bya mithemba yonthe kiri uwa wenda gwika mucemanio itwithero na chai na bya kurumaniria irio bya muthenya chai ya ugoro na kinya wifi. Kisimani Eco Resort turi barabara ya Meru gweta Isiolo akwina maili 7 kilomita 11 kuma taunini ya Isiolo kugwata mantu nkuruki turiongera kiri mutandao wetu www.kisimaniresort.com kana uturingia thimo kiri namba 0742205295 kana 0733570530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. At Family Bank, we know that banking is about more than just transactions. It's about building relationships. When you walk through our doors, you're met by a familiar face who knows and understands your financial needs. Our Visa cards are globally accepted and have enhanced security features for safe and secure transactions. At Family Bank, we believe that our customers are part of our family. We guide, we advise, and we grow you. Juu family ni kujengana. Njoo tukujenge. Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njuri Ncheke Street, Meru Town. Turingere thimo gukurukira 0703-509-493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Magic has hit your imagination of TV. A brand new Vitron TV with StarTimes Inside technology. New TV innovation with an inbuilt decoder that connects you to both StarTimes antenna and satellite signal. With StarTimes Inside Vitron TV, you can enjoy over 200 local and international channels. 1 month StarTimes highest bouquet for free. Automatic system update. More benefits, more affordable. StarTimes Inside Vitron TV is available in all StarTimes branches and dealers countrywide. StarTimes Inside. Entertainment inbuilt. StarTimes. Enjoy digital life. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo badrikari na kinya kambunira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ne ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride.
Seneta wa Tharaka Nithi Mwendaga Thaa nachumirite kutheria Nteto iria itindite kuthiuruka kiri mitandao akirikana kugwata mbaru rwaria rwa kweberia ngavana Muthomi Njuki gitine. Thaa naugite we kiria araugire ni ati antu a MCA gutinda kuthiurukania na ntura bakiuga Njuki ni agutumira buthu kukigina kia muingi kethira bari na ukoje babatere wikia rwaria rwa kumweberia kiri Seneti. Paul Kabithi katumenyithie nkuruki. MCA responsibility yakwe munde Jumanne Jumatano wakuthia assembly andika motion uwe Njuki atiko bwa gutuga ngabana Tharaka na leta biashara cia Tharaka Nithi county ukaya kwewa primary responsibility ya oversight kiringa gatiba emunde mutwiri we goreaga ro Jumanne we wakamunyorea ndienda kwewa kwenda motion wa impeach Muthomi Njuki. Ni migambo ya seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwendaga Thaa akele mamburani mamwe ntereja Tharaka. Migambo ile kuweke jukile bla gutibatelie ni nyomba jia Nteto ikiuga katini uliti MCAs kukinya muswada bungeni ya Senate kuebi obisini gavana wa kaunti ino Muthomi Njuki. Thaa muthenyo umde akeumagelia na kwelida kile la MCAs baba ni batige gutinda kuthibia thoni bakiuga tagodo kubwa gavana ende bakinya muswada bungeni ya Senate kethira beno shahidi bwa kwigana kire maitie magavana Njuki. Na ntugeru twaragia ndabera tire ndabera primary oversight ira yongwa yambiritie ya oversight governor na MCA weneo utiuba kwanga mathikoni na biathoni na meranoni kuwa governor Njuki akorotha governor Njuki akorotha governor Njuki akara and what have you ogwewa okakwa be na evidence ya kugana bantu batinda bachafueteria tora Njuki gutukira mari ndabera cherire ogo na tino na tungia sheria nire katiba nire MCA bagiro karande goro na ntu wale karibu MCA karibu 25 baketherana bakauga kwamba Njuki akorotha na bakareta motion wakinya Senate ithu tukabario ithu tumenya kana wabu makosa mara MCA Tharaka Nithi bakuga namo kana tie namo kuona na statement yako no Andreni atega Thaa cause for Njuki's impeachment enu yare just null and void. Seneta Mofaya aruga watina thina no yuko na urutinguge bwa gavana Muthomi Njuki na mpaka thaa ine Njuki na rutite nguge wega tiga tontu tonini turatukwalelwa ni MCs baba. Assessment yakwa kire Mheshimiwa Njuki thaa ino so far so good. Isipokuwa kwina some element kwina area zima ta wondi moko akira antu bakirameka anga uyo MCA na menanie na ngavana ngatikuru barabara uyo bakosania turudagirwa uyo ngana kalire na ibunda aberi okakwa kumtu na marameko tamu aachane tuna kamete micho na tuna kamete ya devolution right mwikakashwa kwamba services upenyera antu kwina kamete cha national cohesion ile wa state wa kumtu na marameko Tharaka Nithi kwamba services kumukinyira not as much as there's another tuba kuande everywhere tuba kukinya wondi chona menya kwa bantu kwina thina kwa MCA we na marameko tamu agiriko the petition kile Senate through Senator wake na ndea. Seneta ojo wa kaunti ya Tharaka Nithi alikuwa kwina siasa ndoku na itebatelie iliko thina mbele kaunti ino na we atakwenda gutonyo gate ga siasa ino. Tharaka Nithi thino kwina miangi mingi muno ya siasa na siasa ile ya Tharaka Nithi ino cha 2027 kurantu bakwenda mangavana kurantu bakwenda yumbe kurantu kwina siasa mingi muno na no we tunge kwera several times kwamba atongori bareke barutira antu we ya bana nkero ndo tuna mandate ya mianga 5 yunda bana ngagera free advice no ntikwenda utika kwa tabi that mix ya siasa cia ndoa cia guthu cia kamena cia kurumana cia nchambanio. I don't want to be caught up in that kind of politics. Thaa aidha narutia bunge ba kaunti ino hamwe na MCs kuluta ngugi jiao ile banenkeletwe ni katiba nkerukia kwa mbele ya siasa ili kudhukangia onenkaniri maendeleo kila kariba kaunti ino. Number 2 katiba is very clear. Where women rep is very clear, very distant. Niko mwera kamwera wewe kwa women rep jia yako ndio hii. Muyumbe kazi yako ndio hii. Ndiko mina kwa kwa maana kaenda bakorania. Na utie tuwe kana kwa bantu muyumbe na women rep agiri gukorania kinya no tukatiba is very distant ndio bangara Tharaka Nithi thiri na ntiko na kuthongoro that mix ndio ndethe wa county mzima.
Senator Mofaya aligo watina thina no iko hakethirwa governor jo county ya Tharaka Nithi akenda kuromba giti gia senator mwaka wa 2027 na ntukire muthia wa ntuku akariba county ino ni baba kethirwa bakiamola no akethirwa li senator kwambile mwaka uju tone wagiri kumenya tire giti gia senator kara giti kionde muntu we munenkere kina tamu yako na mianga 5 ilongari ni mandate uyo mheshimiwa njoka kaenda kuruga maseneta tukathi mbere ya Tharaka Nithi bubaga tutunyurana bauge njoke na kubua kana gatana kubua so na utiendo ereo we shall remain friends so thato chia ni ontika kera siasa nkoro no to tuone tanto basiasa bengi mona bakeja ba kuruka ka bakawa bage ba kuruka so it's not cast on stone ya teno mongo kuruke kana mongo we so wanaenda kuruka maseneta me have no issues with them twakomana 2027 Tharaka Nithi kauga wira kubwa seneta we atikobwa amwe nogu aligwa kiabata thaino ni ngwataniro na kuruta kariba county no wira bula kubaterie kuma muji munene wa Nairobi Mbita Anthony rangi wa Kathenya. Mwereju antu murume utikumenyeka ni juithiritwe juirerete murone jwa kathita kwina ndagasa ya gutonya mutindo jwa kangangi borithi ni bajukiete mwereju na kujuikia nyomba ya gwika kwa sibitarine ya Meru level 5 onde makarika za muthemba juju jonekete gutabarikia murone juju gutamenyeka bwega kethira antu murume uju karaigerereru jeneka na koragi muthumuruki nori na ripoti je utikubagukira na rumto monethre Nteto turo na murijo ejo kerera muronjo kathita ontura batumetaga dibachumiria na kuanto aja kubirikura kamera cha witho ontonto baba ingi bethritwa Nteto aja Nteto turo Otegera mtu unago kumbatete oti oriere mutegeri imbia go kumbatete no kwethira ito becha akuithete ende thai menya ona Nteto baba ingi aja akurekia aja kathita otaga kathita yewe Nairobi ese ato bakinya ngire mono aja kwagia nya traffic jam ikana nde ato bese na polisi bari ngiro ne polisi atira ai besete naira msie mwetama ndogra kwa kwa na ni oja kwa ndo na CCTV ya pora na mando adorema ya dere mto wira le ombi no ndo tuko na ande la hivi ni okana na dara ya jeta kwa la ndo tutete kile madre ya kale ko aja na turi kwa tumenyero batu tukango mono no ndo batu no ndo kutro wembe ona angilie mwe agaitro wembe tutagero batu asura tutukura huko ya tu batu tukumenyi bana kaina tukurero batu kama nyora tombo tetu batu tenge tutikana matu nyamona tuma kutakwe yau tumenyero ona tombo kutumbeleji bitu ekirwe tumenyero tombo tena kabatu otuongere abo kuga awe nkiripotra Weru TV betamudhuri murioki Hakariba Rwanda rwa Tigania gwa kagita ni bethiritwe bakiringithania mpithukiro cha maitha na kwaga kwa taito chao cha miunda kumania na mathina nkabobisine ya Dilaso na nde akariba babari na gintu kya gukenera nyuma ya thirikari kureta Dilaso Mweru DCC na Kinya OCPDO Mweru garuru kubura bwezanite na wirigiro bunene bwa gukinyithia muthia nkuchanyo cha miunda nterewa karinande ne boritwe kugwatanira na mabisa baba Weru kenda kunyia makarika jandwa cha mianka mukirimithika nori na ripoti je kwa miaka kithomba nende akariba ndwanda tietia ni baithirite bakiria no gwa bwampithukiro tia maitha muno arithi bankamera amwe na nyumotie kithaka iraibati abai na kiriro eringa riare ari no rito bururire mweri on Januari mwaka 2022 na arantu mwanja baurairwa imaitha amwe na bo mageria yao yochwa kioto yatethirite ya itiara matunda nonto bwa kwethira miunda yawe tina taito irayendekana aria baringa riboti kwa polisi kana Kinya kirwangiro karia bwa nyumotie kithaka onto baithirite bakiolontera Dilaso guntuku kiara tunakupe ndani yetu na hii kupe anaitwa Dilaso. Hii makesi yote ya mazamba imesuia tupate title deed ni sauri ya Dilaso.
Indune ndikuonekene kwina Weru nyume mundu ya miaka kithumba kiria karibando andamwe na nteringi tietieni ile tiithirite itena taito. Na wewe kama unasumbuana mwenzako pale, mtabaki pale, yule ambaye ana vita atapata nini? Title deed. Na ndivyo mimi nimechange katika area hii. Ya kwamba mlikuwa na hospindi ambapo mnaona yeye. Wasaizi niko naye mpya. Mlikuwa na ndisi yao ambapo mnaona yeye. Niko naye tena mtu ameokoka mama ako hapa. Mlikuwa mna ndisi ambapo mnaona yeye. Nimeleta mwingine mpya ambaye mko naye hapa hivi. Ndilaso na wafanyikazi wa serikali ambao land. Mlikuwa hamuelewani. Nilienda kwa ule mtu akaniambia Abudi, ndio mpate title deed. Mimi nakupatia ndilaso na wafanyikazi wa land ambao watafanya kazi katika area Karama. Maabisa baberu batianisti baikete wira nebo kuatanira na mubunge oguntu kompuru abori kendo tira kwena taito kibarabatirare atyo. Tuko tayari kukunga mkono. Machifu wetu nitawakaza mahali unataka wakazwe. Waonyeshwe mwelekeo mahali unataka waonyeshwe mwelekeo, so that tuwe na sehemu ambayo hata security iko. Mheshimiwa, tukishamaliza kupeana ama kuadjudicate hiyo area, hii issue ya security itaisha kabisa. Kuna yale makesi ambayo yamebaki hayajasikizwa. Kuna queries, yale maswali yako kuhusu maps. Kuna implementation. So tumepanga hiyo yote tukairodhesha. Tukaanza na queries. Queries ni mashamba ambayo ulisikia chama na kisema yanakuja yakiandikwa zero. Zero ni kumaanisha hatuna information, hatuna report kuhusu hilo shamba. Kwa hivyo tutaenda kwa shamba tukiwa pamoja na mwenye shamba na wanakamati ili tuweze kupata report kuhusu hiyo shamba. Amwe na boi barombete antu baraba ina magambe ya miunda muno kotini uchuanjira chio yathiria kenda taito chione kangarua. Wengine tuko nao hawataki adjudication ifanywe. Tuko nao hapa tu wanasema tunataka ma title deed, lakini kwa roho zao hawataki. Na ndio sababu unaona wao ndio wanachochea mambo ya koti, kwa sababu hataki iishe. Haki itapatikana kwa mambo ya mashamba. Ile kitu mimi ningeomba tu nyinyi wananchi wa hapa, kwa sababu kesi mingi nakuja, tafadhali hata muone na uti. Iko watu hapa wachalingi kabisa ndugu yako. Kama unazinganya ndugu yako shamba, ni nani utabakisa? Na ndiri ya ntubetu, kila tumbato tururi. Ni mbitu kurura ntubetu, antoto watarira. Kila magamba yawe no kumemwamba munda we. Onu wenu wa mawe, onto we mwamba, soka ni mawe, tegwa na munda yuni. No tulizia ro kuria, ani mbe kuria. Wachu na ya kuluka ka ondare. Nakatena inya, otala iziaro. Na woni mwe kurona miaka ite ntekwenda kwa tena taitwe we inkwenda yekwa aida kwa tete ndiye we na kwa thirana ba myunda yawe. Akaribanterei bonanetie Weru amwe na Werigiro bwao kimabisa baberu banterei. Bwana MP umeng'oa Ndilazo alikuwa kikwazo na breaking down ya Tigania East ambaye alikuwa anakaa hapa anaitwa Kamaru na mimi nikiwa mwanakamati. Hakuwa mtu mzuri. Thank you very much mheshimiwa. Hiyo mtu hakuwa mtu mzuri. Nkiripotera Weru TV kuma Tigania, Mbeta wa Mukiri wa Mithika. Mukarigete wana tentere cha Tharaka Peter K mwethi ni akathete tagari aria TSC gwetikiria mpongeri ya michara kiri arimo aria mwankira na ndebo ngeri gicunche kie 10 kirigana kya muchara mwethi ariuga ari na machukuru nyingi kambiriria kuonania mpumi njega akiuga chukuru iri Rwanda ni gukurukira thina ya kwaga arimo bakungana no rite TSC kubangania uri arimo bakamukira mpongeri ya gicunche kya 60 kirigana kiria gitigere kuringana na witikaniria bwao na thirikari ya ukabere. Imukarite wankia mayanati nterino cha Tharaka Bwana PK mwethi. Kedie Secretary General Kenya National Union Teachers Mr. Corino Ju no tobako detera rimo bakongerwa 10% increment. Lakini amenye bwega tigo ni wota chairman wa Tharaka branch na timu yakwa. We are still expecting 50% for teachers. Na Bwana Corino Ju wa Secretary General menyo mama mwankato wate 50% increment ya limo tabora to alani na TSC. Na chokere TSC nkado through Nancy Macharia no tubakuwa bena condo relationship
na Kenya National Union of Teachers and KUPPET and other teachers unions bakathikiria masirai malimo na Kenya ya thiugu were karuteka bwega na limo kwa bena security ndiguru ino na ana bakathomithwa na mugongo gakura akioka giteni kia meno ya nati ni gukira aragitariria aramburi yaririre kamuti especially Kenya National Union of Teachers ikiari kuthi ndigo monorera thirikari yeririe kiama remittance kumakiria arimo na arimo barutwa gukapisa watu ikamo arimo na kare awengwa na guje bwega that mwarimu atiomba kugita mbecha ira kwa union na Nteto no yajire no ntobwa former SG wana association kuiwa batukithia na bwega na thirikari lakini theino tucokeria current secretary general kadho no ntukunangurira Paul between the government and the teachers unions. Bwana Mwethi na Orankuru we mwarimu wa cukuru ya Gatunga primary raithiritwe iri iguru wakagita kimathomo akiario warira cukuru nyingi kurugora wa muthenya kwa mthinu ntuba kwanjire tambia Ithatu kiri mwanka wa 2023 kurugora iri tariki 29 na ani bambire koje bakire cukuru wanarimo bali cukuru wanachiari bambire gucokia na bago cukuru bwega na ito kuromba chiari bara mwankagu batia chokia na bago cukuru babarete na mpwi nonto tamu ino ni inkwe mononi ya only 10 weeks na ito kwenda kuambiria kuprepare na vetu nonto magerio soonest possible Nkuruki Bwana Mwethi na inyiritie ceri gutigiri bakuthomithia ana baona kio antu betu bukumenya mburi ira twe watagici athirire ithaka ibi athirire na kaona mbure tikura bwega kwa windi tuthuchie bwega tumenye kaoga katharaka karatumba kuruta mbecha bwega ikithomo utafadhali aciari betu tucokie na cukuru both secondary na primary nekenda tumba kwambiria tamu bwega Nkiripotera Uru TV kuma cukuruni ya Gatunga primary bito wa Paul ogwa kabithe Njota ya mwari wa miaka 13 kuma Ntubetwe kiongo iria ironekaga takaya itigite kuthara nionekete kuriuka kairi na ni nyuma ya gikundi kimwe kia Ntuba wendi bobwega kumuringa njeki gutonya cukuru imwe ntere nyuma yawe gukaranja miaka uyu onthe ni Ntubwa thina chake mushi harimu ba cukuru ne bamwamukirite na nkero na kuga bakamugwata mbaru na kumutethereria gukenera kithomo kinya kwethero atonyete kirasi kia grade 1 no kuruba miaka mingi Nicola Chabari katumenyithie family chakania na patantatu na inanetre kwa mutiani na bauno ngorera thina etiremeri na kinya gutire bwarema angai kuri na gwirigiro ende bakuthoma kwe mwana wa miaka 13 kumekana tahurunda akanario kuma ntura ya Ntubetwe kiongo urarare utagwirigiro bwake bakuthina mbe na kuthoma nyuma ya nyina muciari wao kubatiganira na ithe muciari no ithe watwika aina kinyamara kinene kinyage kuthiuruka giciragia kinya bya kurea na gwatuma mwana uyo nuka muji are moi kuthoma ende gikundi kumekana tarini 14 ikibumirite na gutetheria mwana uyo ucoka cukuru ya St Mary's ntere etia Ntubetwe kiongo tumi kwenda skulu tenda kabanda tenda itari kenda zana babetu na doma lakini vya tumira te atunyo to bwana bao ndo tiwanina tata uchulika mbona vya kuria ba kuria vya kuria tukende mwana vya tumenya ko lomo chindo chulika ndo tara bo kuria mo chonto tai no weso pagi yondo ke kuitate ke vya baba ngoruaira wenda vya to mwana atachukuru kwa advise my small sister wetete ukuma skuru rware ndemora nete abwethi boya akafel kinya foundation ye kana iwesti wewe ngwa nete aritango boya no tie kintu mto na rais kotena hard work ga tete familia kwa na kinya bangi family ngi wamutie ikundi eke gukurukira atongeria bakio bariwa bakathina mbe na kuthingatiria mwana uyo utigira kuthoma buru na kujiria kiroto ogiake tunasaidia wasichana wenye na vijana pia wenye wazazi wamelemewa kuwapeleka shule. Wa kwanza ni a teen mother ako form 4. Huyu wa pili ameamua kusoma hata kama umri yake imeendelea kidogo. Kuna umri wa miaka 13. Ako tayari kuingia grade 1 na ako ready kusoma. Ana vai to tukaendelea badia tila mno mwana uyu
tuka make sure to follow up na skuru to make sure akuthoma na akinyila kiroto kiawe kaliga ikatwashuite kakathoma kaeta kuraya na mwathani aeta niako kiri community oni ndomera rutererwa guidance and counseling tukamuthiatilia tugetha tukiaria nwe kwa kue na kinya kwaria bange no ntuba witi na mbere bwa foundation yeye na muno no ntubwa mioyo yana ba nini family nyamantu agurithina atirwaria mwana no mbomurire school fees wathinye go mami thina atimo kuthoma tukora bange bara wende bena nkoro mbea kana bena wendi bo kwenda tetia otete nyenye kuria kana nyawa support nyamwana at least akona ntako mama ya kenda kithomo gake amaitenya kithomo boya agenda mwana ba kunyira kiroto kirakia kwenda na balima bachukuru eno ibawite na bako bakathi nambe na kwatira mwana uyo gutigira kithomo yake kuthi nambe na kwagira kinya chukuru ukaethero aisa sawa. Leo ni furaha sana kwa kuwa tumeletewa mwanafunzi ambaye tutampokea vizuri na tasoma kama vile wanafunzi wengine watasoma. Mwana unda thanwa woninka hakti muno aimbimo va mother ke mwana uyo na ngakikisha mwana uyo kinya esteem yewe witia ngakikisha aisawa kinya ki community kamuthia tela ta mwarimu ona inawe Komanto beto kengo gebe north Peter class Chabari. Amemba ba murandi jwa roje rwa kerwa ne bachumirete na kuromba siasa gotigwa gutonyithwa kere murandi jo nyuma ya MC wa Kiberechi akwerekana kuria kariba ntumburi bategetekerie gwita mbecha chao kurongeka murandi jojo bariete zazandere abakwenjaga meguru ya kurinda miberethi ya gukinyithia roje roro mushine ya akariba kienda thirikari ya kaunti kubaringa nje kine kenda gukinyaniria murandi jojo. Kevin Kimathi na ripoti eje. Bao baria memba murandi wa irrigation water project borite burusia sotio tonyerwa murandi na yo muno kujerirwa MC wa Kiberechi akena mukana kire memba batia korea mbesa buru murandi ne yu Nteto tena ambia cia kwira anto ite ningiri ithano bakiro chimba otumeba yonge kira yothe ende ndiuga atire ibete bakarende guru bakorokie onde tayari waka chimba chonde cia kutorio 50 na na budget yeu hiyo nitatekeleza lakini ukageta muntu ntumburi werwa nare chiringi ya chemba tonto katwa akachemba ichoke ile wa project wabwa kedra toira tuitangirida anoche wakachemba na muhiri nga akachemba ntontu muri na batikolewa MCAs tamwirigi mono turenge muromba mwirigi tafadhali ita ofisi yeku ya MCA tigana na manto ya roje roro mwirigi wa jarua tigana na manto ya roje tafadhali roje ro gatonyithwa siasa atonywe roje rutena siasa abuni ate kuringana na memba ba murandi yoke awita nambero na utonywa siasa jibo ya memba bakaringikana ne ondire arerigirite kugunikana ne kumakrea tongoria nteri nyuma ya kuthangiwa kaita ithine ruwe buruntu ku roje roro atonya siasa kia mwisho ofisi ge kathangarana na barabejete batiko menya mitaratara ererio kwau atwe ofisi kanya ethithie mitaratara ererio na antu ibati ikothokwa mutwe tutethuraira chairman tutethuraira nyomboera kenine tuthura kamete ni abati kuthura chairman kwa utukaro yikuthithia makosa tajara twajeti gutonyithwa tatonyithetwi siasa tweti kuthura chairman secretary treasurer kenine na ndituluri atiri aesimi wabetu twabathurira buru na wendo bunene tuga twabathura tugatetheka lakini mwangira twiterete turono twatwitete tukinyirika inyakurukia ura twakarimbereni ande tururi atiri baka tuigerwa kiao bakaje baka tutetheria kamuguru na gaka tukaunokania roje tukona noro kunda kinya noro kuthamba tucoke na ndi na yabo kwarashendira bo kariduro ne rwakunja mitaro yo kinyanithia rwe mishine yo bakiuria gavana wa Meru Kawira Mwangaza ringi oba watambaru muno kiri obame baiwe yo kinyanithia rwe ro mishine kumani ya Kenyamare ne kiria bari ya memba ba mukungu baraba jokerete roje kuma muthera mdene jwa ntombiriti twina mimwanka mukungu
mwankanjo tene roje ruru kanyuma mwankanjo tene kwa area je no ina thine roje na nyo tumerete na ru agwikira pipe ira twae mweshimiwa Kawira pipe 20 na turengiromba agatongera inge tutengiraga no to roje roro gaikia mwankanya kibarine kera kwa kiambi na nyabo bongo batena pipe abana wetu Kawira imotori wetu na MCA marogo makena marogo cho na imotori na de batu tukurigara atere twathurire makena ade MCA eta kwaragia na ngabana na wale motori wetu ende tukori atere kato waturo twaira mitungie roje na itwathurira nene babega Nkiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Gikundi kiria gikumenyeka ta wendani kuma Ntere chia gitimani bakuromba tongeria bagisiasa kubaringa nje kikenda bomba gutetheria baria batiguchiumba kwina bo bari wakagitene gaka ni baremi gutethereria ume wao na rito Frida Karambu uria uinyiritwe ni murimo jwa guita na karega kuona utethio kuombeka murimo juju jugachiara kansa. Gikundi kia wendani kuma Ntoria gitima mbari tia makengi wandia mwembekere gichigo mbunge kia Mara bari kanete kwa mwekuru antiwa chabina kabiri thontorani wenu gikundi gikige turaga kuriongira nto barabaya nto barabata kwibumba nkia mukeo bakibatethagia gikundi keu netwonyere twekaraga ndi tuona ni tubatera kwendana omo wajieto edwa ai murwaru tugeciria bura tungedi kumutedia na omo wajie tutae kolo baba kolo bururu netodija kelebo edwa atena nko tukamunira nko na ogikundi gike tuli nakyo wajie tu akendelwa atena mboli netomekaga sua tukulora bola wena mboli amba korona kabori akamunengera kabori gikundi giki kiriuga mona kwithirwa batura kuthiriria turi mathi na nkutho mainya mao mathirira kwa mwekuru chabina kabiritho nuntu bwa mwari wake Frida Karambu raigi nao atwana tuthatu nuntu wa murimu wa ngoita urotwire kumuria mumero atakumenya katweja kenda tomba kwariria thina ira twinayo muno etwinyiretie nonto area eno yato ya kathingitho bobone buntu buria tiyo butwanete bwethirwa bwina uritokereti twina mwana wetu umwe uramba poniwe gwetwa Frida Karambu ginano mo wa gikundi gietu na kwina thina ethiritwo nayo muno igimucumburaga akamama cibitari mwanya murimo utikuoneka lakini tugucokeria mwathani Murungu nkatho nonto we ejaga kagita kae kakinya kuringana na kabiritho baturaga kwangaika na kwangania na macibitari ne kube kiri cibitari ya komaroku aguno mwaro akiaronerwe ari na murimu wa ngoita urothiete na mbere kumuria mumero ntugo gwa ntugo twatwire kuthina muno tutikumenya ni murimo mubi kwa urira retanirie na macibitari yonthe kuu Kamaroko ni kwereyire kuona irio kithimi kireyire kuonekana kia mwimbo yo na kwa ugo nindiritie into bibinge muno na ngatuika utento ndina kio nonto ba mwana u na kwa ure u ni ndathwanete kinya kwendia kamunda na antena kinya taito Karambu atigaritie mieri iri murimo yuri mumero umba gutuika kanca kuringana na ndagitari arombete atongoria bakaunti ya Tharaka Nithi na nkinya endiwega kumira kumutetheria kuoria murimo yu ataya kugwatwa murimo muragani wa kansa na Nteto cibitari nyingi nderwa gatuika murimo yu no yukirukie mieri iri ugatuika kansa Tumi kuromba ntu bawendi bubwega bantethie mbombe gutiritwa Nteto cibitari nyingi lakini ntionete utethio no kankuromba bomba mbeca mbomba guthitherwa operation kiripotera Weru TV kuma Ntoria gitima wandia mwembekere gichigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi
Gikundi gia Nkwene Ward CBO kiria kiri na antu baba ingi barenti wana kinya bamwe bare antu bokuru ba miaka nkurukia miaka 70 ne bachumirite kuga bateamukagira kigina kuma kiri thirikari ni untu batona kanya kaguchiandikithia na ndine bakuromba mubunge wao Dr. Shadrack Mweti kubangania uchiandikithia bwao na kingi bakiwa kenda gukinyira antu tababa kanisani batere gutumirwa kubandikithia gikundi kenge kuma ward na kiago kira kiguchieta tujibebe kuma kona chionde wodine unakio nikiziti amwe kenda gotigira ni bakurwana na mpatho gatigati kao bakibera kwithura bakebereria meanka ya kuga kuri na kiago ya ruguru na ya bwagaiti. Thirikari yenda kinye katonya through pastors ya kinyira ntigo ina rwero muno na mantu jao jagira sana no ntuntigo ichio ndai kanisa na ire kinya ketha ite ndini nemwe sie ndini ne mwanya no ntikudwanya monkatha indene ya Nkwene kwe kanisa etena ntigwa kinyemwe ni migambo ya John Mureithi ura ni muthinjiri wa ikundi gia Nkwene CBO akiuga thirikari ndirie kwenda kureta motethio kiri mwingi kana ta ikundi ta giki batu kwijira tunisene gitumi uga migambo eje ni kwitha ikundi giki kiri na baingi bae kuruntigwa na antu bakuru ba mianka nkurukia 70 bada batonete utethio na kinya batona kamwe kia kuyandikithia kenda kamukira utethio kiri thirikari. Uyu MP wetu Shadrack Mweti atutethie kwandikithia ekuru batu nabo bakuru muno batiruma mbeca iu gikundi giatu kina nkuruki ekuru 70 bara bationa mbeca iria cia ukuru na thirikari ne tutegere nejo kietagaria ria ntindirije iyo kuona cia tigirwe ibatunyerwo inyamiunda kirero gietu igekinyere MP wetu na thirikari yonde thirikari yetu na arua ya Meru County neka igwe kirero gietu egete onto bwa twekera mutaratara ne jajwa jaora abotho guciekeri kwenti gwisi ayo kiru isirejaga totheti sikare ambesa na bagatethwa nkuruki Pastor Mureithi na ugite antu arume bari na mathina nkabo na nikyo gitumi matura jao baukwa kwa wingi bakethira bagitiga baingi bae kuruntigwa antu bara baingi barambejeta kwetha benchera kana nchere ira cio ba populated inchera cia antu arume so ndingiromba na njirera yumbikika antu arume batetheirwe na njirera rio ira yumbo batethia bakethwa batigutana nchera nuntu beta nchera family cietu chutigwa thinene beta nchera kinyana betu batithoma kongi na kune wandine akiago ala na kwanto baikundi 11 ni bejete amona bashita tujibebe ikundi bira bitongereto ni Ken Kasikiro ro arojera gite KMC wandine u na bobare na moto jo kuthira ndwa na mpatho cia mianka wandine akiago bakiuga bobate kwenda kuwa kuri na mwana wake ago kya baruguru na wakiago kya bogaiti barenda kuritura ngugi bonde banganene gukurukira ikundi bitu na bio 10 ndene akiago want ndina uma bikadire kinyandu mena ndene akiago ikwethira gute antu baba baruguru no te antu bagaiti batu twitayari tukiuga gatiri siasa cietu itwarikirie itwathuranire thai batu twegatigate kumaka maendeleo tumbicite gutethia community na kugwatithania kiago want tutaena kiamuri tutena kiago tutena makanwi tutena kija tugwatithania kiago imwe ikwajire MC ungi ogwetwa Eunice pore sana nuntu marehemu na tutigire na tathura na kiago kagwatiranite kiago narua kwena division ya hapa na Rua mantu yo tukwena kuthiria na ikyo gitumira tuma kija tuja kiamuri kuthiria nyomwere wira gatigati ya gutweka uti mwanya tweka gatigati ya lakini thine mujeja kumane na atongeria bakethe batina batana ntere imwe kenda ikura na batina batana ntu bamwe kenda bakura nkurukine baugite kinya kithomo ni bakwenda yukira na nyamono wandineu na ndeba kiromba na bonde wandineu banenkagirwe kigina kya mbasari ni gukiria makiria ciana cietu thiini wa kithomo tuone kiagwe twegukirira tukuona heshimiwa tukuona ambunge tukuona alimu tukuona mandagitari no ne tutigithuva muno mbere maundu ma kithomo ketha imbasari ketha itikungana ndae ja everybody ciringi 1,500
kila mtu wewe urandingira kura kana utandingira bunko tumira application ya basari itwamika cio tukunenkera lakini today muntu aretaka ngania no ndingira kura mwangiri thate ungeka wa 40 ungeka wa 50 mantu yau tija mega ndene utongeria na nande atukwenda kuga atiri batwe mutongeria ati batikwathurana kiago kiripotera Nteto cia Weru ria kwarietwa ni Mutungi Kare. Hau no twakinyira mutheto wa Nteto cietu ceru thaa ithatu ngakwendera utuku bubwega mbita MAUREEN KINYA mwananeria wetu wa mathithio MAUREEN Kome.